YTF किला के लीडर मिस्टर शिवा जमातिया, नरेश जमातिया, सुभाष जमातिया समेत उनकी टीम ने परमहंसा जमातिया नाम के एक व्यक्ति की घर बनवाने में मदद की। उनका घर चायमारुआ एडीसी गांव में। para ke para semua. ke nung to tini je nukhung tang ro phai jam ni naw kotal o nukhung kotal nung tang ro man na toi ge ni bu khabo mai ma tong kha Dalai hazal ge ha. hanjal ana ke nung sebana donbar rong so Mota buang ge. mo thanu na da ka